Sashi simpat ngai kuble ya pi ba peji kan ka video ka badai menta kasngi ka South Turik me arhajar arpau. Katkum ka report na ka WHO layatu bakidon kemba arspa kasan teligiri bat kidaw lenong ke belak syakta haunu COVID-19. Bat kibri ke bayo ya kan ka jingpang hashtulup ka pertai kilong live saulak nyaw hajar nyaw spa sa penyongut. Bat kibdang syok thamai menta kasngi prap saw hajar shispa ndrup sangut kiblak kladno na kan ka jingpang arlak live prahajar shispa khandai prangut bat kiblak koj na kan ka jingpang khatwilak handrup huwai hajar khandai spa khandai sangut. Te napdeng kini ki arspa kasan telikiri bat kidaw lenong kidon katu katnei kiri kiblak syakta palat ya kasilakngut haunu COVID-19. Kita kidai USA khatwelak arpsan hajar nyospa kat khandai ngut Spain arlak khandru hajar sanspa prapu arngut Italy arlak khandai hajar laispa arpa prangut UK silak prapu ar hajar arspa handrup sangut Germany silak handrup ar hajar sauspa khandai pendrungut Russian Federation silak live saw hajar Hendrus pa prapenyongut France silak ap khandai hajar saus pa san prangut Turkey silak ap saw hajar lais pa nyop sangut. Tihabangi phai parsyakari jongi kata kari India katkum ka report na katanat ka koi kathya jong ka sarkar India layatu ba kidon katu kadne ki state kibla pala de kasan spangut hakajing syakta jong uneu COVID-19 kilongkum ni harum. Maharashtra khat ar hajar khandai spa nyop sangut Gujarat san hajar saw spa ar prangut Delhi saw hajar san spa sab khandai ngut Tamil Nadu lai hajar ar plangut Rajasthan ar hajar praspa prapendringut Madhya Pradesh ar hajar khandai spa sapu arngut Uttar Pradesh ar hajar nyop spa sapu arngut Andhra Pradesh si hajar hendruspa san pungut Punjab si hajar shispa arngut Telangana si hajar prapu arngut West Bengal khandai spa hendrup laingut Jammu and Kashmir nyospa iwai Bihar san spa khat nyungut. Habangi khenlang lani khen kelum baro kibri kibla syakta haunu COVID-19 napok ki jela bat ki dewlenong ki bahap hapok kari India ki palat yaka si hajar ngut hakashisngi bat menta kelapoi syaka sapu ar hajar praspa lai pendrungut bat ki bedang don hapedeng kajing syak sumar lani aktif kis arf khandai hajar henruspa prapsan ngut ki blak koj nakani kajing pang khatwai hajar henyospa henrupu arngut bat ki blak kladno si hajar laispa prap khandai ngut te menta ka India kelapoi haka kerdan ka bak khatsan haka jing syakta jong uni COVID-19 habaya nujor bat ki wai kiri ki badon haka pertai bat ki don pat katu kadne ki jala ki bla like 100% nang ka jing syakta jong uni coronavirus kata kadai ka Goa Manipur Arunachal Pradesh kini ki deki lightly ki jala ki bla like nakani ka khlam ti habangi phai parsha ki jala ki badon hapo North East India baro ki bayo yakni ka jingpang ki long nyop san ngut kiblak klat arngut kata napo asam bat Meghalaya kibakoj nakani ka jingpang sapo prangut bat kibadang don hapdeng ka jing syak sumar lani aktif kis baro kilong arp sangut kata napo asam khandai ngut napo Meghalaya iwai napo Manipur iwai napo Tripura khat sangut. Habangi phai parsaka jala jongi kata ka jala Meghalaya kat hadu ka report ka pamenta kibri ke bayo ya kan ka jingpang kidang sa kumju kata iwai but omdon shu ki nukis lani kidang yo thamai ya uni coronavirus te tangkini ki khobor menta kasngi subscribe ya kan ka channel ka jongi lada phikwa ban tip shu nda menta kala shai khoble shibun.